dragi gledalci, danas je u svijetu veoma aktuelno pitanje zaštite ugroženih vrsta životinja i mnoga društva se bore za njihov opstanak. Međutim, malo je onih koji se sjete i onih najmanjih bića među nama, bića koja su sve prisutna, a često su im ugrožena osnovna prava. Mi ćemo vas upoznati sa ljudima koji ih nisu zaboravili. Poštovani gledalci, nalazimo se u prostorijama Društva za zaštitu životinja X sa gospodinom direktorom X. Gospodine direktore, šta nam možete reći? Čime se trenutno bavite? Naše društvo trenutno radi na velikom projektu pod imenom Kuga se svijetu ruga. Naime, mi se zalažemo za povratak kuge u Europu. Ona je odavno potisnuta, a mi smatramo da kuga ima sva prava da bude ravnopravan član Europske zajednice. Kuga je dio evropskog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Kad mogu Hrvatska i Slovenija u Europu, a jednog dana će i Srbija i Bosna, ta što ne mogla i kuga. Ipak je ona nekad usrećila trećinu stanovništva evropskog kontinenta. A gospodine direktore, možete li mi reći koja su to pitanja, koja su to prava, tačnije rečeno, uskraćena toj kugi? Prije svega, kuga nije dovoljno poštovana u društvu. Često možemo čuti kako je nazivaju crna smrt, a to ime ona ne zaslužuje. Ona ima svoje ime, Yersinia pestis, i mi se zalažemo da je tako i zovu. A ovo izvitopereno crna smrt, to je kako vole danas da kažu čisti govor mržnje, kojim neobrazovana stoka kompromituje jednu plemenitu vrstu. Gospodine direktore, kako se vi planirate boriti za ta prava, koji su vaši prvi koraci prema ostvarivanju tog cilja? Kao što svi znamo, kugu prenosi pacovska buva. A danas je u razvijenim evropskim zemljama sve manje pacova na svojim prirodnim staništima. Mi ćemo voditi jednu unakrsnu borbu gdje ćemo istovremeno pacove vraćati na njive, među kuruze i pšenicu, gdje on prirodno žive. A kuga će onda doći sama po sebi. Nema smisla da se prema pacovima tako ophode. Oni su ih stjerali u kanalizacije ko cigane u mahale. Oni imaju puno pravo na život u svom prirodnom okruženju. Dakle, naš moto je pacove na njive, kugu u Europu. Hvala, gospodine direktore. Vratimo se u studio. Eto, vidimo kako se vodi borba za povratak kugi, no mi smo posjetili još jedno slično društvo, pa pogledajte koji su njihovi ciljevi. Trenutno razgovaram sa gospodinom Y, koji radi na projektu Velike boginje, muze čovječanstva. Gospodine, šta nam možete reći o ovom projektu na kojem radite? Znate kako? Svi se bore za opstanak tigrova, nosoroga, vampira, ninja kornjača i ostale stoke krupnog zuba. Mi smo mislili na druge ugrožene vrste odavno zaboravljene. Ta vrsta, jedna od vrsta je variola vera, u narodu poznatija kao velike boginje. Ona je skoro u potpunosti istrijebljena. Na svijetu postoje još samo dvije male laboratorijice u kojima se ona čuva. Zamislite, nekad široko rasprostranjena i s uzbuđenjem dočekivana u naše skromne male domove, sada tako brutalno zaboravljena uz svega dvije male laboratorijice. A zašto je ta, kako kažete, ta variola, kako ona zaglavila u takvom položaju? Pa gospodine, molim vas, nemojte vi meni ta variola, nije to tamo neka žuta groznica, nije to istočni konjski encefalitis. O varioli veri mi govorimo, o varioli, gospodine! Ja se izvinjam, stvarno to nisam sve uvrijediti, mislim. Ma dajte, molim vas! Pitali ste me ko je odgovoran za ovaj zločin? Pa ljudi su odgovorni, ko će drugi? Naučna zajednica treba da bude dovedena pred sud i osuđena za istrebljenje variole vakcinacijom. Ovdje se radi o neviđenom genocidu u istoriji. Ja smatram da ljudi nemaju prava da se postavljaju na vrh evolutivnog lanca, uništavajući jednu vrstu samo zato što mogu, što im je dosadno. Neka evolucija odluči ko je jači. Kako se vi planirate boriti za variolu? Pošto ljudi u svijetu
već 30 godina nisu vakcinisani od variole. Idealno je da se ona sad raširi. Sad je vrijeme. Mi kažemo stop vakcinama. Vakcine su oružje za masovno uništenje različitih vrsta, a sve to finansira, šta mislite, ko? Farmaceutska mafija. Zar želite da budete dio ciljeva farmaceutske mafije? Naravno da ne. Zato vam savjetujemo da ne vakcinišete svoju djecu, jer je to kao prvo moralni zločin. Adam i Eva nisu imali vakcine. I to ne samo protiv variole, nego uopšteno. I tuberkuloza, i magareći i kašalj imaju sva prava na život po Bibliji. Gospodine, vidim da se vi malo postali emotivni, glas sam je malo pukao, promijenio se, ali šta ćemo? Hvala vam na vašem vremenu i, mislim, borit ćemo se, hoćemo li? Hvala, hoćemo.